Ti Paulo ti message ko itang Arabi ket excited ako mang-share kanya ayo kakabsat. Ta ibagak deto saan nga panang ipalangguad, ngam panang bigbig ti parabor ken kinaimbag ti Apo ti HBBC. By the grace of God, ti HBBC maysa kadagiti thriving nga churches ditoy Northern Philippines. And to God be the glory for that. Ket ti Paulo ti mensahe kitang Arabi kakabsat, what our church needs to thrive. What our church needs to thrive. Simple lang deti outline ko. Ngam dito kakabsat iti fundamental ken pundasyon. No apeng ati maysa nga church kadagbalin nga narangay ken nabunga adu dagiti tao nga mablesan gapo iti dayjay agub-ubog nga parabor iti Apo iti dayta nga church. Anya jay sikreto. Anya dayjay tulbek. No ape nga dayta nga church kadagub-ubog iti parabor iti Apo. Aduman dagiti mangperdi, aduman dagiti manguyaw, aduman ti agagains, ngamhaan nga isut makailapet. Jay parabor ti Apo agubog nga agubog. Ti pamendisyon ti Apo agayos nga agayos kakabsat. Ana ti sikreto, ana iti tulbeg. Now, sakbay na iti dayta kakabsat, kayat ko nga i-highlight, ken kayat ko nga i-emphasize, nga no damay sa nga institusyon, nga dapat rumangrangay kakabsat, saan nga digiti business establishment. Makita yu siguro yung ta social media, permi nga mapan dagiti vloggers, kadagiti negnegosyo, i-promote dan, rumangrangay, umad-adu kakabsat, no makakikita at itibiyang ko akas pastor, ada pa nagladingit jeriknag. Kung kunak ti sarilik, church man la kumat maiprom-promote. Trabaho ko man la ti Apo iti maiblablog. Dagiti kumaman lang Kristiyano, isuda kumaman lang ti makita nga graira nga influence, asin kensilaw iti daytoy nga lubong. Ngam kakabsat, hana adayo, nga dumteng ken mapasamak dagita nga banbanag. No datayo kas may sang HBBC, kat surutan tayo dito nga tulbek, ti Apo bendisyonan na tayo, datayo ti may sang usaran ti Dios, nga mang spearhead, kakabsat, dito nga banag. If there's any institution that should thrive in our country, in our communities, I believe it should not be the business establishments. It should not be the government agencies. It should not be the schools and universities. Kamakailan lang, permi nga narik na ti Ilocos Norte, ti Kaada, dagiti nasurok rinibribong estudyante nga imay, nga nakisalip, nakikontest ti Region 1 Athletic Association. Ti biyang ko pastor ko na, Apo, church naman lang kumay ti kasjay ka grande na. Makita ko maman lang nga, deti kasanot kaado nga, urayan at papanam, buses everywhere, nga dagiti police escortan dapay, dagitoy nga players, nga mapanlaan ka, dagitoy, nga specific nga pagayaman. Kung kunak ti Apo, Lord God, da kami mo man kumalang nga anak mo, Apo ti kasjay, nga iti buo nga Ilocos Norte, kat marik na iti presensyami nga Kristiyano. Importante nga ti church, iti dapat nga thrive kakabsat. Amuyo no apay, I cannot imagine what kind of world we have without God's churches. Kasanot biyag yun no awan church, nga isot nang i-connect kay ti Apo in the Lord Jesus Christ, nga isot na kaadalam, dagiti sursuro, tapno ti Apo, kat agtrabaho iti biyag mo. I cannot imagine how we can build our families without God's churches. I cannot imagine how Christians can be faithful to God without God's churches. That's why tonight, I believe malaki ang kawalan ng ating mundo kung wala ang mga churches. O kahit meron sila, pero wala silang ginagawa para sa ating Panginoon. So tonight, I would like to say that churches of God must thrive. Churches of God must grow. Churches of God must expand. Churches of God must influence their world, their community, their province, their town. We, the Church of the Living God, should influence the people around us. We have the message that saves. We have the God whom people need.
Itatelang aldaw, I was talking to a veteran lawyer and I told him, heaven is not for good people because he thought that he can go to heaven by being good. Kaya't kung maamuan nyo, ibagayo, kadagiti tao, nga ti amuda, na imbag na nasayad na tapno mapanlangit. Tell them this, heaven is not for good people. Heaven is for people who recognize that they are sinners and they need Jesus. Kat kunana, I like your point. Kitaan nyo kakabsat, uray abogado nga veterano, masapol na't maisalakan. That's why churches should be conquering rather than being conquered. Churches should be influencing these people rather than hiding. Aglimlimang kakabsat, di mo pa'y ambo dagayang baptist sa jay at aglimlimang digiti Kristiyano, they are not vocal for their faith. Listen, the church of the living God must thrive in our time. Now, how can we thrive as a church? Mabalin ako natin siguro, kung nadigyan do mga churches, adut magapuan na adut kwartami. We can thrive if we have a lot of money. Agpaiso that we cannot go around without a round. But before we can see generosity, at datulbot ng umununa. But money is not always the answer. Are you with me? Mabaling ako na digiti do mga churches, kasano kami nga dumakal? Kasano kami nga grow? Siguro na the building mga kaski ni HBBC, dumakal kami. Ape nga rod nga digiti mo na nga New Testament churches, awang kakasti nga building da, but they grew. They met in the houses of the members. They met in places where there is available nga area, agtitipon da dyan, and they come together. They grew. They baptized 3,000 souls in one day. What is the secret to their growth? Anat sikreto da kakawsat? Kung na siguro yaduma, no adult members me, siguro we will try. Listen, all of these things are practically essential so that we can grow. We need money to make the church continue to go. We need a building for a place to gather. We need a lot of members, but because there is strength in number. However, tonight, I would like to teach you, members, I would like to show you as your pastor that the secret to a growing and thriving church is 3. Number 1, we need a faithful God. Number 2, we need a faithful pastor. And number 3, we need a faithful church members. That's all. That's the formula for the church to grow. Faithful God, faithful pastor, and faithful members. All of these 3 are very essential. Ngunit amin, we need a faithful God. Laglagi po niyo kakabsat, nga amin na balaygi, ti ministry tayo, may attribute, gaputa ti Diyos na pudno kada tayo. The Bible says in Deuteronomy 7 verse 9, Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Now, look at the next statement. Detoy ti definition, ti kayat ng asawan, nga ti Diyos ket napudno. Ti kayat ng asawan ko na which keepeth covenant. Ti tao, ti Diyos nga napudno kayat ng asawan, tungpalan na ti inkarina. That is faithfulness. Kala kumati agasawa, nga kunana ti lalaki, ayatan ka aging gangajak matay. Kastamat kini babae, dayjay nga panang salimut-mut da, kadayjay nga karin-karida is the measurement of their faithfulness. So no kuna tayo, oh God is faithful. Ti kayat ng asawan, jaying karina, tinungpal na. That is the meaning of God is faithful. What He said, He will do. Amuyo kakawsat, I believe, jay kuna na jay 1 Corinthians, nagmula ni Pablo, sinibugan ni Apollos, ngamti apo tinang paado. Mga kapatid, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano kagaling ang pastor, kahit gaano kagaling ang mga miyembro, I believe it is still God who will give the increase.
Isu nga ti sikreto, ti panag-grow, ti maysa nga church, kat gapuna ta da iti Diyos, nga lang nga da iti sangwanan, da ita nga church, no di kat likudan da ita nga church, nga mangpumpun no ti parabor ayat, nga han na mamingga, na anos, na pudno, manangaasi, kan nakasaysayaw da Diyos, nga mang bendisyon, kadig ito'y nga Kristiyano. Without God, our labors are futile. Uray kasanot laing tayo, nuhan nga ti Diyos, ti mang bendisyon, awan pulos ti resulta. Awan pulos ti magapuanan tayo. So the first key to a thriving church is faithful God. And the same thing is true with your life. No aping agbalegi ka is because there is a faithful God. Number two, not only for our church to thrive, we need faithful God, but we need a faithful pastor. No ti pastor kakabsat, awang puso na, iti panagpastor, han nag-grow deta nga church. I mean, han tayo, nga ipampanunutan nga, it's about the ability of the pastor. Tauray kasanot kinanumo, jay pastor, no napudno kat makita ti Apo, nga napudno jay pastor, maklaat ka, nga si ka nga miyembro, nga igarup mo, nga nalalayng ka nga ni pastor, jay favor ti Apo, kakabsat, ipakuyog na kaday ti nga pastor. Despite of his being weak, despite of his inadequacies, despite of his lack of many talents, because of his faithfulness. Napudno isuna nga mang tungpal ti sao ti Apo. Napudno isuna nga mang fulfill. Day jay trabaho na nga kunana di Jeremiah 3:15. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Dayta ti number one nga trabaho ti pastor. No apay nga ag-thrive ka nag-grow dagiti members, gaputa di pastor nagaget nga mangpakan kadakwada. Maibaga na kadakwada dagiti sikreto ti panag-grow. Balaagan na ida kadagiti pagpakadadailan da. Isung anuhang kag-grow hanabasol ni pastor. Number one, awang ka ngamin no agpipreach ni pastor. Number two, madita attitude mo. Iso nga nagsaad king ka nga naimbag. Dagiti panursuro ni pastor, tahan na naimbag ti attitude mo. Ngam intay to kada ita damdama. Tadi pagsasaritaan tayo, faithful pastors. No ti pastor kakabsat, kat adapuso na, nga karkararag nga kuna na Apo, isabot mo di message nga kasapulan nga i-preach ko kadagiti members. We need pastors who are faithful not only to their duty of feeding the flock, but pastors who are faithful in leading the flock. Panangidaulo iti church, you know, the HBBC has 17 ministries. Han nga nalaka, nga ti pastor idalan na deta 17 nga ministries kakabsat. Kat by the grace of God, the ministries of the HBBC, 17 of them all, are thriving by the grace of God. Naginat man ti panag-grow, di kiti daduma nga ministries tayo, nga madamakita kakabsat, nga parabor ti Apo kadigiti ministries tayo. You know, the Bible says in 1 Timothy 4:12, let no man despise the youth. Masapul nga ti pastor, han nakitkitaan nga ay ubingak, baka andak tinggan. We need a pastor who will not look into his age and say, I am young. Mabainak nga mangi baga digitoy. Ubingak sa unay nga mangi preach ka digitoy. We need a pastor who will not despise his being youth. Of course, the challenge na dito ay kung na awang kumatao nga mangumsit kinaubing mo. Ngam dapat di pastor mismo, han nakitaan nga ubingak. Tikitaan na, inayaban nak ti Apo. No di da kayat sumurot, bahala da. Basta siyak idaulok ti church. That is my duty. But he says, but be thou an example. Agbaling ka nga ulidiran. Ipakitam, di jay sursurum kadakwada. Iti panagsao, iti panagbiag, ipakitam, jay sursurum. In charity, ipakitam. In spirit, ti kinaanap, the word spirit, kat kinaanap.
Ipakitam kadigiti miyembro no kasanot lang nga tinaarap nga Kristiyano. Pakitam kadigiti miyembro no kasanot ti Kristiyano nga daan pamati. Pakitam kadigiti Kristiyano no kasanot ti agbyag nga nadalos in purity. So faithful pastors are good leaders. They have vision for church members. We need faithful pastors nga makita nakakabsat ti puso ti Apo para ti church. Nga ibaga nagat ko na nakakabsat, deto iti kayat ti Apo. Deto iti aramiden tayo. We need pastors who are very close to the heart of God. They keep seeking God's heart for His people and lead them to that purpose. Pastors who are not ambitious, but pastors who are visionaries. Thank you for the bishop residence, but that was not my ambition. Awan pulos nga ambisyon ti pastoryo, nga karoon ti balay. We are enjoying our place on the 3rd floor. Asidig kam langit. No rapture da kam ti umuna nga makadanon. Nangat nga to di ayam mingam da kayo. Hangko inambisyonan di kita nga lugan kakabsat. Because from the very start in my heart, my calling was clear. And even to this day, my calling is clear. I want to reach my generation. I want God to use my life to the best way possible. I want my life to count for God. I want to make a difference. I want to make a difference in our province with the gospel of Jesus Christ. And by the grace of God, I would like to bring you along with that vision. The vision that I have also learned from our patriarch. How we could plant churches in many provinces so that we could have one family per barangay. And as your pastor, I am committed to take our church along towards that vision by the grace of God. For a church to thrive, there must be a faithful pastor. Ngam nagtakder jay pastor, ket mariknam nga nauma pa yun, tip kinapastor na. Kasla detay paratong palbilin lang nga mapanag-preach. Kung na nagkakabsat, no kayat yo, alam nyo, dagita Biblia yo. Talukiban tayo, ije Revelations chapter 23. Awan pa'y gayam Revelations chapter 23, di Bible. We need pastors who stand excited. Excited because of anticipation. Anticipating what the Lord has in store. God wants to take our church to leaps and bounds. Han ambisyoso nga pastor, no diket ada vision na para iti ministry. We need faithful pastor for a church to grow. But thirdly, gaputa deto ikat para kada kayo, not only we need faithful God for the church to grow, we need a faithful pastor for the church to grow. We need faithful members for the church to grow. Uray ti Apo, kakabsat, kayat na nga bendisyonan ti church tayo, kat inikkan na tayo ti pastor nga visionary, no dagiti miyembro hamat nga faithful, hanag-grow ti church. Not because God is limited in His capability, but God is bound by principles in the Bible. God blesses obedience. God despises the proud. No agkakapangas, agkakalastog, agkakangatot ti ego, dagiti miyembro. Kasano nga bendisyonan ti Apo ti church. Kitan nyo man kakabsat? Kitan tayo mo ti bagbagi tayo? Members, 2 Timothy chapter 2 verse 2, anak ko na jay, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, commit thou to faithful men. The faithful man is the missing link. Others should be growing. The church should be growing. There is a good teaching. There is a good teacher. The missing link is faithful men. Listen to me. Sika nga men, sika nga miyembro, sika nga lady, nagado ko mga Kristiyano ti agi-grow, gapukan ka ngam ana. Gaput kinan faithful mo, isong ang agi-grow. You are the link in the chain of command. Commit thou to faithful men who shall be able to teach others also.
Imagine, no amin tayo nga members sa HBBC, faithful men. Nga dagiti mayad, adal ka na tayo, iadal tayo ti sabali. No kasanot ka passionate, jay faithful pastor, nga gisuro ti Biblia, kas jay mo ti ka passionate tayo nga agadal, kan mangiburay ka dagiti tao. Ti masapul ti church tayo, faithful men, not just talented men. Hanak ko na ijay, kamit daw to talented men. Nalakat ti agsapul ti talented nga tao. Tinarigat ka sa pulan, jay faithful nga tao. No pa nagsonglid lang, nagadu ka da kay ngamen, ti mabalin nagsonglid. No pa nagpreach lang, nagadu ka kapsat tinaling nga sumao ka da kayo. Nalakat ti agsapul ti tao nga talented. Ngam narigat ti agsapul ti tao nga napudno. Kat kuna na ti Biblia, the Bible puts importance on faithfulness, where it says in Proverbs 20 verse 6, most man will proclaim every one of his own goodness, but a faithful man who can find. Sino ti makasarak tinapudno nga tao? Haan nga nalaka, but the Bible puts highlight on being faithful man. Kadamuyo ibagak kada kayo kakabsat. Uray basit ti miyembro no faithful amin, maka-encourage. Maka-encourage ti Kristiyano nga faithful. Maka-encourage ka nga ro no nagtangken mo taulom, gayam. Nagrigat na ka nga review ko ni pastor kas kalaulag nga dumilag. No review ko na ka dumakkel ta matam. Lumaban ka. Dupirim ta pastor mo. Maka faithful men ka nga rod, maka-encourage ka nga rod, no kasta ka. Kat no kasta amin ang miyembro, kasta kay amin nga men, da kay amin nga men. Nga no ma-rebuke, dumilag, makagura, defensive. No kasta kay amin nga men, kasano nga grow ti church? So ita kakabsat, hanga DJ ti message ko actually, introduction na DJ. Dito ti talaga nga message. What are the characteristics of a faithful church member? What are the characteristics of faithful church members? Anya dagiti kababalin, ti maysa nga miyembro nga napudno, wenno faithful, maasahan, mapagtalkan, mapagpiaran. Kadamin tayo kung mga member ti HBBC, tarigagayan tayo, ngagbalin tayo nga faithful church members. Katsakbay na nga inak ibinsa-binsa, dagiti kababalin ken galad, ti faithful church member, at damay sa nga saludsod, nga kayat ko, nga saludsodem iti bagim. Kunam kumatibagim, no amin nga miyembro ti church, kasla kanyak, aggrow kam nga ta. Di man ti saludsodem iti bagim, itang arabi. Agrow tayo nga ta. Agrow nga ta ti HBBC, no amin na miyembro, kaslagan ka. So tataan na ti dapat nga galad mo nga church member. Nga no kasta ti galad, nagiti amin nga miyembro, kat sigurado mo't nga agrow ti church. Because our topic is, what makes a church thrive? Nakita tayo, faithful God, faithful pastor, faithful member. Anya ti galad, iti faithful church member. Muna ti amin kakabsat, faithful members, number one, they stay. Masulisog da kakabsat nga lumipat ti church, but they choose to stay. Ti miyembro nga palipat-lipat ti church, hana makatulong ti panag-grow deta church nga papanan na. Kan uray si ka, no palipat-lipat ka, hang ka grow, hang ka makabless. No amin ang miyembrot baptist, kaslakin ka, anapa yun ti aggrow nga church? No adahan na magustuhan, lumipat. Di ba ngira church? Listen to me. You don't need to look for a perfect church. No kayat mo ti perfecto nga church, agawid ka jayan kakabsat, ijelat perfecto. Jay, langit ti perfecto nga church. But there's no perfect church.
Faithful church members stay. It is a reality that people come and go. Ngam sabi ko mata dito, people come and go only speaks of death. Awan DJ nga miyembron kaputa natay. Hanga DJ, awan DJ nga miyembron kaputa na disiplinaan. Awan DJ nga miyembron kaputa natangken ulo na. Api awan DJ nga miyembron, wanta nag-backslide. Api awan DJ nga miyembron, wuntahan na kanu feel J church, limay pati sa bali nga church. Kat no kastakan tuman di bangir at churchen. It's only a matter of time, rumwar mo ladeta nga ugalim. That is why a faithful church member chooses to stay. And why do you need to stay? So that you can abound. Tamula kakabsat, no imulam sa mo parutan. Imulam tumanan, saka man parutanan. Kasan upay nga dumakkelagro deta nga mula. Uno saan, ti pumayam jay mula, imulam saka man iyakaran. Parutam, iyakar mo man eh. Anaka, Bermuda grass. Parutam sa mo man iyakaran. 10 times ka pinarut mo sa mo iyakar. Hangka makatulong ti panag-grow deta nga church. God's will. As long as God is faithful, the pastor is faithful, God's will is that you become a faithful church member. That you choose to stay. The Bible says in 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. Mamati ak nga datrabaho ti apo nga nangayaban na nga iso, iti pangipaayam, iti biyag mo. I praise God, nakadut members tayo di church. Nagitida do mga members tayo di church, they became members by baptism. Who among of you became a member by baptism? Nagitida duma, they become a member by affiliation. Nakaasawa taga HBBC. Sino kada kayo tinagasat nga naikamang ti HBBC? Itayag na ima na o nagadu kayo. Kita Some became members by adoption. Sino kada kayo ti in-adopt ti HBBC? You see that? Na-adopt na kayo ti HBBC. Praise the Lord. Whether it be by baptism or by adoption or by affiliation, you became member of this church, it's God's will. And because of that, ipaay mo di biyag mo. Choose to be committed. Agtalin na udak tapno da magapuanak. Hanga detay, lipat ka nga lipat. Ano ti magapuanan ti apo king ka, lipat ka nga lipat. Kadhan nakastat disenyo ti apo kakabsat. Ngano ha mo ma-feel ti preaching ko, yung ka pa ni Jibangir ngagdingag ngag-preach. Da kayo nga makibuy-buya kada kami, we appreciate that you are listening to us. But I pray that you will be faithful to your church. Churches grow because there are faithful members who stay committed. Pinili da nga maging committed. Iti HBBC nga kunada, Lord, by your grace in my life, by your grace to our church, aging ka nga jak matay apo, dito'y nagserbi. Faithful church members, they stay. Number 2, anapay kakabsat? The characteristic of faithful church members. Number 2, they are supportive. They are supportive. Dagiti churches grow not only because of dynamic, visionary pastors, but because of supportive members. Supportive ka mo lang. Romans chapter 16 verse 3. The Bible says, greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Nagsaya atin nga ibagati pastor about you. Katulungak dedo iti ministry. Nagsaya atin nga ibaga na ti Apo Lord. Bendisyonam dedo nga miyembro, nagdakkel ti maitulong na kanyak. Nagsaya atin nga di pastor, iyam amuna ka kadigiti gagayim na nga pastor ako na pastor is one of our members. He's a great help to me in the ministry. So kimatang man tabiyag mo, anang atat ibagbaga ni pastor ti Apo no si katikar kararag na.
Kuna na nga ti Apo, Lord. Balbaliwan man ti pa nagpampanunod deti nga membro, nagmadit attitude na Apo. May isa nga makapadagsen ti ministry deti nga men. May isa nga makapadagsen Apo ti leadership ko deti nga miyembro. Kasta nga tati ibagbaga ni pastor iti Apo. Hangata nga nagsayaat nga ti ibaga ni pastor iti Apo kat kunana, Lord God, bendisyonam deti nga miyembro, nagdakkel ti maitulong na kanya. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Amoy no apay, nga ti maysa nga miyembro nga kaskada kayo, awan pa nagkudkutirik na nga tulungan na all-out support ka DJ Pastor. Number 1, this couple, Aquila and Priscilla, this couple, they believe in the calling of the Apostle Paul. Tikinita da kakabsat, he's a God-called man. Adu dagiti membro, amoyo, nakadu dagiti Kristiyano idi, nga maripapakin ni Apostol Pablo, because they know his background. Isungati lang naging supportive na totoo kay Apostol Pablo, ay hindi lang yung mga nakakakilala ng kanyang buhay, kundi yung mga kumikilala ng pagtawag ng Panginoon sa kanya. Ang sikreto para ang isang church member ay maging all out ang kanyang pagsuporta sa kanyang pastor, ay dapat kumikilala siya na ang aking pastor ay totoong tinawag ng Panginoong Diyos. And because God called him, and I love God, I'll support the men He has called to lead us in the church. Amuyo nga usat, meditated di 1 Corinthians 9, 1-6. Alalag di karirik na ni Apostol Pablo, apay nga tanga, no dadumagat kaladete, i-prove nat sarili na kadagiti tao, nga ibaga na pelang. Kita nyo di 1 Corinthians 9, 1-6, I believe this is not inferiority complex. He was trying to address some problems. Kunana, 1 Corinthians chapter 9, verses 1-6, verse number 1, am I not an apostle? Apay nga ibaga na pela deta. Apay nga questionaran nyo, digiti ubrak, hanak ka di nga apostol? Apay nga didak tunungan, digiti ubrak, hanak ka di nga apostol? No Kristiyano kayo, ought to support me. Apostolak eh. It seems that he's demanding their support. Apay, kunana, am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? He was trying to prove them, hey, I'm an apostle. Are not ye my work in the Lord? Hangka di nga da kayo tintad ti apo nga trabaho? Kakabsat ti HBBC, da kayo amin na members, da kayo tintad ti apo nga trabaho. And all of you are work in progress. Dagiti da dumagapot, tangkan ulo yung kakabsat, nagrigat kayo nga tulungan nga grow. Da kayo nga men nga daduma, nagrigat kayo nga tulungan nga grow kasi tigas ng ulo nyo. Sabi niya, are ye not my work in the Lord? Kayo ang trabaho ko. Kayo ang binigay ng Panginoon na tatrabahuhin ko, mga kapatid. Verse number 2. If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Verse number 3, anak ko na jay, mine answer to that do examine me is this. Dagijay, agasam ta, examine da pela isuna. Kaya nga sawon, di kito'y marites nga pagsasaritaan da isuna. Nga pag-question na randa, awan ano kung ni Pastor John, di Pastor tayo akit. Awan ani Pastor Proby. Pastor ko ng pela kanyak do, di kamot mamati nga, di apoy na ibandak nga, Pastor, di nakpaspasturo na. Proby ko namlata kanyakon. But see, mine answer to them that do examine me is this. Anak ko na verse 4. Have we not power to eat and drink? Verse number 5. Hanga drink aginom deta, tipunto na dito. Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the friend of the Lord? They were questioning him because of receiving gifts from the members. Question na rin da day kakabsat. And we will go that to the next part. So it implies that many were questioning his calling. And then in 1 Timothy chapter 4 verse 12, it implies
that some were despising Timothy because he was young. Kaslan daw unay patpatsin kakabsat. Are you with me? Digito'y miyembro, ngano agtugaw da kakabsat, kasla isudat mang judge si pastor. Listen to me. Han na kayo nayaban ti Apo, tapno judge sim ti preaching ko ha. The Lord did not call you to judge my preaching. You are not my judge. And you have no right to write your criterias. You're not called by God to sit there and judge me. Nalpasa ko nga world champion ti preaching ang kakabsat, hangko kasapulan ta judgment mo. I've been judged by 3 judges when I preach internationally. And you are not there to judge my preaching. You are not there to say, boring mo ti preaching ni pastor. Or you to judge it. You never know. From the most unlikely preaching, isut paragang ka. Or you were not listening to the Holy Spirit. Because you have the attitude of a judge. You're not a judge. Are you with me? They despise him because he was young. On the other hand, dagiti faithful nga church members, amoy di kunada, mamati ak nga ti Apo inayaban na ni Pastor Provi, ket gapoy ti deta, tulong ak isuna. I believe God has called my pastor, and I'm going to help him. In any way, Lord, I can help my pastor. I will give my all-out support. Faithful members are those who will say, Pastor, if that is what God is leading you, we will support you. Maka-encourage ti kakasta nga miyembro. Ngano ko nagkakabsat, tik plano ti Apo, ti kayat ti Apo, maging disciple makers tayo amin. Kakunang pastor, no deta ti inted ti Apo ti pusom, nga mapasamak ti ministry tayo, pastor, we will support you. And it is not only in word that you say that you support him, but you will really do it. Ngam no ti pastor, ibagana, kastoy ti aramiden tayo kakabsat, si kamot, kas ka na nalalaing pa iti panagkunam ta sarilim. And you are not supportive. Again, we have a faithful God, we have a faithful pastor, but because of unfaithful members like you, nakabagbagal, nakaginginat ti panag-grow the church. Di ka lang mabain ti Apo, nga si katimay sa nga padagsen, ti panagrangay ti trabaho na. Idinto nga bembendisyonan na ka. Tapos nag-testimony ka, nakaimbag ti Apo. Absa, dagwing-wingiwing ti Apo king ka. Padagsen ka ti church eh. Are you listening? So the characteristic of faithful member, they are members who encourage the faith of the pastor. Makita da nga di pastor, ada pamati na di bagbagana. Kakabsat, aramiden tay daytoy. Daytoy absat by the grace of God, we can make a difference in Ilocos Norte. Di ka pa agamen? Di ka man la-encourage di pamati di pastor, samantalang iso na encourage na tapamatim? Kadagiti problema, ag-preach tap no ma-encourage ta pamatim. Ikarkararag na ka. No kailangan na makaunselang ka. Malpas ti service, talpas nga nag-preach ti pastor. Hangko ibaga deti ka, sa tangko nga deti ibaga hangkay ba, ipakaunselang ti. Malpas ag-preach ti pastor. Pastor, adaman ibaga nga problema. Kalkalpas nga nag-preach. Kalkalpas nang impaay, di biyag na, you know, you come, pastor, kaunselan na come. And the pastor is, okay Brad, sige, ano bang problema? I hope I can help you. That's why I'm telling you, I have no time for other church members to seek my advice. I have so many church members to advise. And I love our church members and I want them to grow. Are you with me? But the point is this. Adda ni pastor, encourage na ta pamatim. Sika, di ka lang mong encourage na di pamati di pastor? Nga di ka mo, nga di pamati ni pastor, italuna ka di jay? Di ka mo nga DJ vision ni pastor pati tabiyag mo ba italo? Sikakit timang guyguyod, patpatayam kakabsat. Imbes nga sikat mangi re-echo. Data nga vision ti pastor. Kas kalaang detay ano pangawag mo, detay sound absorption. Han nga agbalandraging ka, han nga ag-echo through you,
DJ sound, do di kat matay king ka jay sound. Pumano ka tuyan o kasta ka? Pirang. Hante masapul ti miyembro to'y kakabsat. Oray sino ka, oray nabayag ka nga miyembro. Hana masapul ti miyembro ito'y. Nga di naman laam mo nga encouragement, ti vision, kan pamati, ti pastor. We need members who know how to encourage the faith of the pastor. Gan-announce na pastor, di kayo amen. Hanggang masapul dito, umalis ka rito. Why? I rebuke that spirit. Ikaw na ganyang kang espiritu, umalis ka rito. The kind of spirit that we need here are supportive church members. Because this pastor means business in the ministry. I'm serious with my calling. And if you're not a serious church member, you spirit, get out of this church. Umalis ka rito. Because we need supportive church members. Not only that, but number 3, faithful church members, not only they stay, not only they are supportive, 3, I'm going to close here, they supply. Faithful church members supply. Handala nga ibaga ti encouragement da kada di pastor nga pastor nagpintas ta planom. Nagpintas data panggap mo para iti trabaho ti Apo. Adu nga kararwa ti maabot na data. Adu nga Kristiyano ti matulungan ka data. Makitak ti potensyal na data nga plano pastor. Handala nga ibaga no diket all out. Lord, you've given me these resources. I would like to give these resources for the work. I would like to help my pastor. Di kita ko mat-dreams yung ngayang professionals, nga kunayo ko mati Apo, Lord, parang ayon nakadi, tapno maging blessing at ti ministry. Kat ti Apo, hamot nga naimot faithful God nga road. Naimot kadmot ti Apo kakabsat, musika kat naayat nga tumultulong ti trabaho ti Apo. Kada kayo nga naayat, uri awang kay diti bakara, naayat kay nga tumultulong ti trabaho ti Apo hanga naimot, napudno amok nga bendisyonan na kay ti Apo. Oh. Amen? They supply. Tuloy dito no maminsan kakabsat. Every head be bowed, every eye be closed. No ti Apo, tinignay na ka, kadati nga mensahe tang Arabi. As a church member, you come forward tonight, umay ka agparintumang diti sango, no hamo kayo agparintumang, just come forward and stand on near the stage. Punuan tayo dito yung kakabsat. Kada kayong adaka, di kita outreaches, go forward. Yung kayo dito pinaka-forward, dito nga parte. Kat kunayo, Lord God, thank you for giving me a pastor. Thank you that you are faithful, God. Syaklat ayan na nga talaga. Syak nga miyembrot problema, Apo. Ni pastor, nagadup panunutan na. Syak pa nga problema kan padagsen king kuana. Syak nga talaga ayan na dito, Apo. Syak ti ayan na. Iso nga tulungan nagka di Lord. Come forward tonight. Lord, thank you that we can count on you. You're a very faithful God. Lord, may sa kami Apo ti puso kan panunot, mamati kami amin. Ngano da dapat iti thriving Apo kadagiti luglugar mi. It should be your church, O God. Because this is a dispensation of the church. Ti planom Apo iti lubong ket babaan ti influence dagiti anak mo. And God, if we do not see our value to the world, we will never, if we cannot appreciate our value to this world as Christians, we will never live to make a difference for Christ. And so I pray that first of all, you help us realize and appreciate our value as Christians in this world. And God, for us to thrive, muna, we need a faithful God. This is unquestionable, Lord. You are faithful unconditionally. And God, we need a faithful pastor. There is no perfect pastor.
but we need pastors who are faithful and serious, and they mean business with the calling. Thank you, Lord, for calling me into this ministry, Lord. I am not worthy. There are people who practically are better than me, but thank you, Lord, for the calling. And Lord, you know my heart. I would like to serve you faithfully, Lord. And Lord, not only that, but we need faithful church members who choose to stay. In spite of the many trials of life, they could have quit on God. They could have backslidden. Or Lord, palipat-lipat sa church. But thank you that our members have stayed through the years, 40 plus years. We have members, Lord, who stayed through the years. And I pray that this young generation of Christians will choose to stay until you take their lives. And we need members who are supportive, dear Lord, and members who supply, members who will encourage the faith of the pastor, who would say, Pastor, if that's what God gave you, we are here to support you. Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Everyone says,